O le a tātou tāpo i atu i le tua. Sisilane salamo lusu wha, whaupo tonu le lima. O le a tātou whaitawina whatasi. E a mata ai le tātou tāpo inga. Salamo lusu marwha. E tau whatasi le whaupo tonu. Whangata mai le whaupo lima. Whaitau. O ai e se aruai le maungoreri. O ai se tu mau lona afio anga pa ia. O le wo iai lima mama, ma le loto mama. O le wo le nau lona loto i le mea whatau wa. Ma ua le tau tō wha ole ole. Na te maua le manuia mai le li. Ma le ami o tonu mai le tua o lona wha o le tanga. O le a tātou te taro. Mata ngō fie le nei tae au fōu e whao popo i aso le mātou wola le ali ie le tua. Wa ala whai mai fo i lau whanau le manuia, ma uru whale mai lo maru maru pa ia i le nei tae au, pei o na māsani ai. Mātou te osi ina le taulanga o le whaafitai, o le vi inga ma le whaamanu, ma wha fo i atu le ali ie, le vi inga i atu oe ono lo wanga le le. Ai pangarea, mātou te uru whale mai o le whanau e le ato toa. O i mātou o le whanau wang sala, te le na wao mātou whale tonu. Le ngata lo mātou wano no whai mo mātou lava a inga, ia e maise le si uso ata ngata o lo mātou uru whale mai tonu o lau tāpua inga le rei tai au. Ia e maise lava lo mātou wā malau fio. Le rie, ia lo fa mai fa mangalo le tapua inga o tangata le rei tai au. Ia vele toto Yesu Keriso na fa malingina i lunga le satau. Sau wina ai mātou ma fa ma mau mātou tangata atoa le tino o le mafau fau ma le loto. Ia mātou whaia le rei tapua inga le rie ma le fa maon. O mātou loto ua mama, o loto ia te a fio ai, ma e fio ai lo mātou atua. Le mātou te talo ai, ia fio mai lo wanganga pa ia e tau tō lua i mātou le nei wha moe moe. Sa ve uina lo mātou whātua atua. Mātou whaia le nei tāpua inga le moni ma le wha maun. Ma iu mea uma i lo vi inga e wha vivau. I lo lava swafa Yesua mātou te talo atua i nei. Amene. La tātou pese le pese iwa sutasi le pese o la tātou pese ai. Viva ile Mesia le fala moni ala la tato ilona suafa awale mapo ile fale Amen.
te talo le whaftai. Tui nā tunisi o tātou mana o lumo le tua, tātou ifo matano. Le tua tō tasi pa iai. O le tua le tamale alo, ma le anganga pa ia. O le tua lava o le mata i sau na whai ai mea uma o le fuafuanga. Ai pale alii i le whainga o le tangata i lau lava whatusa. Le aua mātou iai le nei tae ao, e mōri mawina le li e lo walofa ma lo wanga le lei. Wana o se vaenga o le nei e kalesia, ono le tō tele o whanofo sea, ono le whamai, o lo whai pēa mo mātou fili ma whainga tāi le nei vai tau. Ai mātou te ori pēa o mātou loto, e ui lava na mātou iai, i whamai ma whiai le tō tele. Au le lava e te malu pui puia le maaftanga, i le ngato lau e kalesia o mātou ainga o mai masani. Ono lo walofa ma lo wanga le lei whasoa mai. Wa ala whai lau whanau le tai au. Wa whaava noa nei teimi, ina ia mātou sula ina ai le alofa ma le anga le lei o lau fio. I le tele au mea alofa i le nawa yaso wa alua tu. Le malosi sa e foai le poto ma le atamai na whaatino ina ai, fuafuanga ma wha moe moenga le lei uma o mātou ainga a le tangata malana. Ai mese fo i wha moe moenga le lei o lau e kalesia. Le aua mātou iai le dei tai au, tumu i mātou le oli o no au wha manuiang. Nei fo i se tala vale na wha alongo ina le nawa yaso walu atue o mai le nei yaso. Malu pui puia ma saunga le mū lau whanau. E lava na mātou whalongo i tala na maliu ma le oti. A o lo i ai pēa lo walofa whaasafua mo i mātou. Whawhitai le sosia ma le tamau ainga na e foa. Ai mai se lava teimi whainga tā mātou iai le whaama. Le whaasoa la ua fio le anga le lei o istangata. Mai se le anga le lei o le kalesia i ainga taitasi. Mea ua lātou whaia ma foai o le lātou whaamaro si au ai mai se le titalu. O le lava e manui ai o mātou whaiva ma tiute ma lo mātou whaamoe moe. Whawhitai le li i le malu pui puia o tangata e le ala usu le tai ao i ngā ruenga mai se nai whanau ia o onga. Ai mai se fo i lātou e whengai ma le whatua ai na tausi. I le lātou vai o nai whanau iti ai mai se nai tangata mātutua ma e wale ato toa le malosi o le tino. Pa malo whaftai lau tau singa i e mātutua o le nei e kalesia. O e wa whata otolia i ainga ai mai se lātou i whale o tangata mātutua. Whaftai le ni e ui lava na mātou le wheiroa i le nei tae au e te tonu o lo maua le malosi. O lo nofu te talo mai ai mo le mātou whamoe moe me tāpua i mai whale malawa ai mai se maota le nei tai au. Wha malo whaftai le li e, i lo walofa ma lo wanga le le. Le ai lava se me onge ai i mātou. Po e lava se teimi mātou te manatu ai, wa le tā ngolima i mātou, wa e tā pena awala. E mau ai e mātou le manuia. Le mātou te langona ai le anganga whaftai tele. Ai mai se o mātou wola wha le anganga. Lo e malu pui puia mai whaaso songa le fili ma le tiaporo. Ia e mai se lava le whenga iai ma whaalave lave tutupu whaafose. Le li e wa e malu tia i mātou, wa e foai mo i mātou, wa e whaamalu si au mo i mātou e le au no. Whaaftai o no wa fionga pa ia mātou whaitaupea iai, e whaamalu si au ia te i mātou, ma oa ia te i mātou le whaatua tua. Ai mai se le mana o lo wanganga pa ia e tauto o luaina i mātou i teimi o whaaso songa. Mātou whaaftaisi siri ono Iesu Keriso. Lona soifua no fuina mai na maliu ma toi tu manu malo. Ono i mātou le whanau angsa. O lona manu malo le ni ia na mātou manu malo whatasi e maia.
I le ola e whaavavau. E ale le whātua tua ma le salamo whamaun. Ia tu mau la ua fio le viinga le whaamanu ma le whanetanga nei se i o le whaavavau. A ua mātou te tālo le nei tai au mo au whaamanuianga. I lungo le mātou tāpua inga nei. Ia lofa mai fo ai mai le malosi a te mātou. E mai se le poto ma le ata mai e whaatino ina aia mātou whi au ma ngā ruenga. Ia lofa mwha malosi a mātou tā leni ma ngā wa. E whaatino ai o mātou wha moe moenga le lei uma. Wa le tautua ina o nei o mātou a inga. Lau e ka le sia. Ma aftanga o lo mātou iai. Ia e mai se lava le li e te tonu o ngā ruenga ue vala wina ai i mātou. Tālo fo i mo au whaamanuianga i lau e kale si o lo tāpua i mai lau a maota le nei tae au. A mai se wōma e masani i le tala le lei. Whaamanuia i a te i lātou. Ona ua whaanofo e sea o no mai o le tino. Mai se lātou o lo maua i mai tu mau. Ma mai whainga tā o le nei o langa. O e lo sa eni toka fiti pea. Maua i ngase ngase le nei aso. Te tālo mo lau whaamalo longa i a te i lātou. Whaamanuia i a te i lātou. Ma ia whapa i eina pēr i lātou mo lo fina ngaro. Ma ia te i lātou lo file mu ma lo saunga le mu. Mātou te tālo mo nei a mātou whanau le nei e kalesia. Ia i lātou ua whaanofo e sea o no ua maua le whaamai. Me se lātou o le mwhai o no atu ia o onga o no le whaamai. Pe iai te tonu o lātou ainga po te tonu o whale a onga malu pui puia i lātou. Fo ai le poto ma le ata mai. Whaatino a lātou mea onga le fia ma le ori mai lau o fio. Mātou le malosi. A ve ese le popole vale ma le atu o tu vale. Ai whaamanuia i a mātou whanau le lie. I le nei vai aso le lie mātou te tālo whaamanuia le kalesia ma ainga uma ma ainga lotu. Ia lātou fuafuanga ma whaamoe moenga. Ai mai se lava ia au ma whaamoe moenga ua whaatatitia mo le manuia ainga. Ai mai se whanau ia iai lo alofa mo lo wanga le lei. Whaamanuia le nei atunu o New Zealand ua whai mo i mātou. Ia iai le file mua la ua fio au mātou whenga iai ma le whaamai whainga tā. Manuia le kāpeneta ma le pālemia ma le malo. Mai se le soifua malolo ina. Ia i lātou ofo ina le soifua. Ina ia manuia o mātou tangata lau tenu. Ia manuia si o mātou atunu o Samoa le leia sa. Ia lātou tāpua inga le li ie. Ai mai se fo i lau whaamanuianga le whainga malo. Whenga iai ma le taita inga o si o mātou atunu. Ia manuia o le lātou whaiva ma o lātou tiute. Mātou te tālo le li ie. Ia iai lo file mu ia te mātou le ne aso. Ai mai se nei o mātou a inga ua whaano fu fale o no ua maua le whaama. Tō tele lava i lātou. Mātua ma whanau ia iai le on sa. Ia iai lo file mu iai lau whaamalolonga. Ia iai lo alofa ia te lātou. Ia manuia le nei asa le li ie. I whata whaitau langa e fia ma au lotu e fia i au tangata tāpua. A whanongolongo fōi i lo whetalai mai le nei tai au. La unga la ua fio e ala i o mātou tangata whatau wa. O se ase upu e tapa sā ina ailo mātou wha moe moe. A o mātou whai malanga i le nei tau sanga. O le mātou te talo lea lea li e o mātou wofo inan. I le suafa manu malo le mātou rio i Jesu Keriso. Amene. O le tātou to e pese lua se lau marifitu. Lua se lau marifitu le pese o le tātou pese ai. E
o le whaitawina o le tuspaia, o le tuswhiwhilia mo tātou, le aso mo maile le whengang fau, le vangalia na whamawina I luka, lona mataupo iwa, o le whai upo e nusu valu, whangata mai le fast from lua, tātou te whaitau whawa wa iai. Our scripture reading for this morning is taken from the Gospel of Luke, chapter 9. We shall read from verse 28 to verse 42 from the Samoan translation. Luka lon taupo iwa, tātou whaitau whawa wa i whaupo nusu marvalu, whangata mai le fast from lua. O a whionga pa ia a le tātou wali. O mawhaidei upu po ua pōwalu o na awele e ia o Peteru ma Ioane ma Iakopo ua mari wa e le maunga e te talo. Whauta foi, ua tautala ma ia o tangata e tōlua o Mose ma Elia I la ua. A ua moe ngase Peteru ma e ua whaatasi ma ia, ua latou wala, o na latou iloa lea o lon pupula, ma tangata e tōlua o e ua tutu whaatasi ma ia. O lo whai maia mea ai o mai le ao, ma wha maru ifo ia I latou. Wa latou mātatau ina ua uru le ao. Ma vai atu li si ufonga o na ilo mai lea na Yesu. Latou te le inga ngana lava. Le tau atu fo istasi I o na aso se mea tasi o mea wa latou wa ai iai. Whauta fo I wa alanga mai le tasi na I le motu o tangata le awa oe o te ai o iatu oe e te sila mai I lo watali. A wā o ia o lo watali I e tō tasi. Na o ai o iatu fo I o soo, ia latou tuli ia te e whawha au a latou le mwhai alau. Mai whai upo e whāsu lua. Tu ma fata fiti a te ia le te moni. O na vavao lea Yesu le anganga le anga, ma ua wha maro lo I le tama, ma toe tu watu ia te ia I lo le tama. Wha manuia le tua I le tātou whaitau, wha longolongo I ana fiongo pa ia. Ia tu mau atu pe ia te ia lo na lava viinga, nei maso uma se I o le wha lava a mene. Maua le matua o launga le tusa whaitawina, luka iwa, tuia whaonga aina le whai upo tosu fitu, ma le tosu ma le whalu. O le tai au wa latou o ifo ai le maunga, o na whet tai ai lea ma ia o le motu o tangata e tō tele. Whauta foi wa alanga mai le tasina I le motu o tangata, le awa oe o te ai o iatu ia te oe, e te sila mai I lo watali a wā o ia o lo watali e tō tasi. Our text for this morning is taken from the Gospel of Luke, chapter 9, verses 37 and 38. On the next day, when they had come down from the mountain, a great crowd met him. Just then a man from the crowd shouted, "Teacher, I beg you to look at my son. He is my only child." Tātou māsani le tala le tuspa ia,
I le liu o fonga Yesu I lunga le maunga po le transfiguration of Jesus. E leo mau atu I le tausanga te nei na ula unga I fo I le tāu o maunga I le so tai mai o le atua I on tangata whātua tua le na tau fia I la pesere na usu God of the mountain. Aure nei asa e leo le maunga lo fia whātau waina I le whiaua le tala le le. A o le atua e a fio ifo mai le maunga. The God who comes down from the mountain. Wha mawhalea le tala le I le nei asa. O le tala aluka. Wa fio a Yesu le maunga mauna soo Peteru, Iakopo, ma Ioane ia te talo. Pe ia le masani e Yesu o tatou iloa le tuspa ia. E arana alu le maunga e alu te talo. O le whapera le tala aluka le nita o lo te talo ia. A ua li iua o na fonga ua pae ma pupula tele mai o nofu. Wha au te foi. Ua tau tala mai o tangata e to lua. O Mose ma Elia I la ua. Ua latou whetau taltala. I lona maliu o le a whaatau nuina I Jerusalema. A ua moe ngā ngase Peteru ma e ua whaatasi maia. Ua latou wala. O na latou I loa leo lona pupula ma tangata e to lua o e ua tutu whaatasi maia. Pōlinga mai le maule aluka. E leo tu ua lava le maasani e lau so. O le momoe ai te talo Yesu. E leo ni so o mātala le talo. Le fua toi whai lunga le maunga ai lai te talo Yesu. A fua la le tala aluka. E fua ringa mai e leo le te talo Yesu. Po se leo tele o le te talo Yesu. Na te I vale ai Peteru Iakopo mo Ioane. A o le pupula tele. Na tai ai o lato mata. Mo I ini mata ai tai a ma pupula mata o le pupula tele. O te tonu o se whainga o fofongia le whainga. E le ma whai o na ngalo I nei so o Yesu. Pai mai mo le ngana Peteru, Iakopo ma Ioane. A wana se manatu se ia Peteru. E maa naia le wha wau peo le maftanga. Ma Yesu mo se ma Elia I lunga le mong. Wa le wa atoa I tino le tama. O le toi mana Peteru e toi o I lalo le maunga. Ma nei ale matanga o fio le mele o tupu I lunga le maunga. Ma nei ale nofo I lunga I. Ai pai no fa pe atu o langona ni e mau e Peteru mai siso. Te tono o nisi nei o langona ua mau al to tele o tatou po ua o lo mau ai to tele o tatou. A wai ei me tu tupu I lau soifua ma lo ono. E se na whaing tā o na whaangalo. It's hard to let go. E nau pēr I tātou e tau apa pēr ma tā ofi mai. Ono ni isi o mea o suiga le lei. O tātou wōlanga. Mau aile fia. Tātou te saunga le mua. It's a safe space for us. Maybe it was an experience that changed your life. E o mai te minei o loo a fia ai o langona e le ngana. Maybe o lau honeymoon. I te mana tua I pēr e pei te savali I lungo le ao. I le mānei o urua I maftaka. Maybe o langona I nau e sa peia lau tama mua fato a whanau mai. Maybe e le ngalo lau ta whaunga I Disneyland. Universal Studios. O lau malanga I Roma, maisi atu nuu. E o mai le te minei o lo e mo pēr I ai. Mai mau pe ana e nofo ai pe ina I le manaia mo wai le oli ma le fia mo wai le saunga le mua le mafau e le popole le tele o mea whaiga tāo le olanga o telton e whapenana ngona ia I Peteru ma Iakopo ma Ioane awa le mo li mau ia luka ma na Peteru e whaini whare stolu mo Yesu mo se ma Elia. Ai wale iloa stale whai. Ai pauleo le mea ua whai o na whai loa tolona mana. A wale iloa stale whai le mele o tupu o no leo fofugia. Le ai mo le mauruka. I le whai unga lavo le I tonu o tato o tus whaitau. E le ina ngana Peteru Iakopo mo Ioane I le mea na tupu. I se isi atangata.
The experience was so overwhelming for the 3 disciples. They just wanted to stay on a mountain, build small houses for Jesus, Moses, and Elijah, stay there. Such a beautiful occasion. Ina ia wha Maria lava le mana o leo petiu. A le tala Yesu, leo tātou mo. Pai mai luka, o le tae hao wa lātou wo ifo ai i le maunga. Rowina, e leo awa Yesu le mana o leo petiu e nofo i lunga le maunga. E leo mana o Yesu e toe umis taimi e nofo ai lunga le maunga. Aisa, le anga o loo iai le wha moe te tau on wha taunuina. Wha taunuina Yerusalema. E alu Yerusalema e wha taunu wai le wharoanga. E mali wai Yerusalema. Ai le mwhai o na wha taunuina le wha moe le. Pe a whai e nofo pe Yesu lunga le maunga. Se i longa e ruifo i lalo. Ma nga i Yerusalema. Mere le anga ili mo moe o lau so. E te iane wa lato le iloa le mafuaanga na laion feiloai e Elia, Mose ma Yesu. O le mafuaanga le alamo manino le tala luka, fa mai luka. Wa lato fetau tala i lona maliu o le afa taunu ina Jerusalema. Jesus was with Moses and Elijah so that they were speaking about his departure, Jesus' departure, which was to be accomplished at Jerusalem. For Luke, Moses and Elijah is a testimony that the law and the prophets has culminated in Jesus Christ. Jesus is now the great lawgiver. He is God. And Jesus is now the greatest prophet of all, greater than Elijah. God and the greatest of all prophet was ready to come down from the mountain to Jerusalem. Ta'aua le upu pertania le no ta'ua departure. They were speaking of his departure. Le ta'aua le departure fa pertani. Le fa sa moina le upu leo le maliu le sa tātou whaitawina. E aru Yesu na ia maliu fa taunuina Yerusalema. E aran ta'aua ono le upu lea departure. O lo fa liwina le upu e leni o le exodon. Exodon. Ono le fa moe moluka. I so tai le upu leo le exodon. Ma le upu lea o tātou masan o le exodus. Le fa sa moe ino le soto. Le soto le fa mtale nai le mea na whaia Israelu i Aikupito. O le tutu i lunga ma o ese mai Aikupito. Mai le polonga i le saloto. Get up and get out of Egypt. Out of bondage to freedom. Whaangaina e luka le upu exodon. Po le upu le departure. Ia tangia ai le wha moe o le tua. O Yesu o le mosefo. O Yesu o le perfeta e siri atu ilo Elia. E taita ina lona no. O ia o le taunu unga o le tula fono na ave le tua ia mosa. O Yesu na te toe ave ina ae o na tangata o lo nofo polonga i le angsala. Ia sa loto mamalanga atu le nu. Ua sa unia e le tua le langi. Mo lana whanau whatu tua. O lona winga. A fia whatau nuina le sotofo. Ina ia whaola ina tangato le tua wa nof polonga nasa. E te tau o nā fio ifo Yesu mai le maunga. I lalo le mea o lo iai tangata mawhatia. Mai mai o le tino. Mai o le mawhau mai o le loto. Ma le anganga. Ua manu malo ai le angsa. E le mawhai o na depart Yesu. E le mawhai o na maliu Yesu. Pe a lea ruifo i lalo mai le maunga. Te mana tua ale. Le launga tau ua al tangata leo Martini Luther King. Martin Luther King. Le uto masani, I have a dream. Tono launga leo. Lo ia ina ia na upu ia. No mata wina. Whai mai le tala Martin Luther. I've been to the mountaintop. He's allowed me. God has allowed me to go up to the mountain. And I have seen the promised land. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will.
It's all right to talk about streets flowing with milk and honey up on a mountain. But God has commanded us to be concerned about the slums, the poor down here, and his children who are suffering every day. Yoe. Me mati nutu. Mana ia lunga le maunga. Ai tatou wifo lalo le mea lo mana mi ai tatou. Tatou e kalesia Sandringham a mai se au fatu tua o lo tapo mai maota malawa le nei taia. E taua le iloa le tua ale ia Yesu Keriso. Le anga le whae longa le nā ua tatou au wai whatasi mai Yesu i lunga le maunga. Wa ia whatepa i tatou le manuia ma le matango fie o le nupa ia e whai mo tatou i le ola e whaavau. Ai peitai, o le fina ngalo Keriso. O le mea sirion tau, aua le nofo umi i lunga le maunga. Ai aluifo i lalo le mea lo iai tangata e mana mia le tatou soaswan. O i tatou o tangata ua mōri mawina le matautia o le mamalu o le tua. I o tatou o langa. Tatou o mai lalo o le maunga. E whaatino ma whaailoa le nā mamalu o le tua. Whaatino le alofa i e mātitiva. A vatu le whaamalo longa i e mamai. Whaamā a venga i ai lātou o loo mā whatia i a venga ma mafa o le nei o langa. Mele na whai e Yesu. Pe on mōni mauluka. O le tae ao wa lātou o ifo ai le maunga. O le wheta lai mai lea le motu tae ia i lea ma le motu o tangata. Wa langa mai le tasi mai le motu. Le awa oe o te ai o yatu i atu oe. E te sila mai lo watali. O wā o ia o lo watali e tō tasi. Sili ona mana o mia i tātou i lalo au vai maunga ma lalo ifo le maunga. Mai se le nei vai tau o lo tātou whea ngai ma le COVID Omicron. Wa sili ai le mana o mia i tātou. Aua tātou te nofo i le saunga le mū o le maunga le tangata ia ma whapea ifo i lau lotu o lo manuia lava sio ainga. Aua. O le fina ngalo Keriso le nei tau, aluifo i lalo mai lo maunga, and lend a helping hand to those in need right now. Lea, sakala meta pa ia lea, o le whamantunga. Whamanatu mai ai e le tu lafo ina oe maau e le tua. Teimi na tātou mauaiti ngā mawhainta. Ai maise le angsa. E pe ona pele le tamale na alanga atu ia Yesu lona tali i fia maua sef soswan. E pele fo i le tua lona al pele to tasi o Yesu Keriso. Ai na ofo ina mai lava lona alo. Na fia ifo le tua mai lungo lona maua pa ia. Liu tino tangata ia Yesu Keriso. Mo oe ma. Lea. Ina ia avae ma toe avane tātou mai le angsau. Ina ia whai tātou ma tangata o le tua. Le ua fio a Yesu le langi. Whātali mai le e soto fo. O ona tangata whātua tua ua whai atu mo le nupa ia. Le maunga o le tua i le ola e whaavau. Sandringham. Pai go fia alfe au le nei tae au. Aluifo i lalo mai lo maunga o lo e soifua saunga le muai. I le mea lo i aita ngata ma fatia, ma faa o ngalo wata mai mauanga waa, na e maua mai le maunga na lua fitai iai, ma le mamalu le tua. Ina ia manuia ai hista ngata o lo i lalo le maunga, o lo ma fatia. O ina e te iloa moni ai le pupula, o le mamalu le tua ia Yesu Keriso. Io e lau fatu tua le leitai au. You cannot find the real glory of God sitting on your high mountain. What you see there is only the reflection of that glory. The true glory of God is found wherever there is a need for you and me to practice our faith, to help others in need. Yo e lunga le maunga, e te iloa i na se ata o le mamalu o le tua, a o lalo le maunga, i le mea e iei tangata e mo mia, lau sosoani ma lau sosoani, e te iloa tino ai le mamalu o le tua. Amene. Tātou pese le pese,
e se lau sifuru ma lima. Se lau sifuru lima le pese la tātou pese e au ina ai ma le tātou foa. Yesu Keriso e lo mātua li I whaola. Na e whaia lava le taulanga e le mwhai on toi whaanuaina I lo soifua, ma lo wola na e ofu ina mai te maliu mo I mātou le tangata angsanga. Ai peitaina e toi tu manu malo, wa mātou manu malo ai malawa fio e le ola e whaavau. Ai tau lava se meilo ngai lo mātou lotu whaaftai, wa mātou toi ofu ina atu nei tupe. Whaatasi mo mātou tangata e uina whaatau waa ma le atotoa. Mo au whi au mau ngā luenga. Talia mai le mātou foai. Ma whape nāo na e whaapa iaina. Ma whaamanuia mai I lau whanau whatutua. Ua foai le ni taia. Ono lo lava swafa Yesua mātou te talo toine. Amen. O le talisuanga o le whamantunga. O usu pe le ono le ri. Whaalatalata mai le la aipa ia o le tātuuri. Whaafonga ia fionga alofa o le tātuuri o Yesu Keriso. O nei o le areto o le ola. O le sau ia tau e le laina lava ia. O le whatuatua fo ia tau e le toi fia ino ia. O ia fo ia sau ia tau. O te le tulia o ia fafu. Amu ia fia aim fia feinu le ame tonu. Awa wa ma ona I lato. I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. And anyone who comes to me, I will never drive away. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. E ia te o tau le file mu o le atua, may the peace of God be with you all. O le atatou te tano. Ua matuao na mea lava, matatau na mātou tui nātu le whaaftai I la ua fio, le siri ese le atua e whaavavau. Le nwhaia le tangata I le ulava whaatusa, ma ue alofa muti vale mea umana e whaia. A le mea siri wa laio na mātou vi atu I la ua fio,
o toe tu mai manu malo lo mātou ri o Iesu Keriso na ie woti. O le wo foi natu e fai ma taulanga mo mātou. Ma wave se ina e ia ang sala umma le lalulang. Fa umtia fo i malosi le oti i lona lava maniu. Ma u fo ina mai e ia le ola fo i lona toi tu manu malo. Mātou wole atu i lawa fio le tama. Ma le loto maulalo i tu sai ma lo fina ngalo. Ina ia mātou langona mautinoa lo fa tasi mai ma lo alofa tunoa. I e awina ifu. Lo wa nganga pa ia i lunga ia i mātou. Ma lunga au mea alofa le areto ma le waina. Ina ia mātou au wai fa tasi le tino ma le toto le mātou wali au mātou wa ai ma feinu fa tasi. Fo ai mai a velo mātou ma futa fa tasi a Keriso. Ma ala mātou te tupu e ai ma le alofa ma le lotonga tasi a te ia. O lea wa vea mau ma ua tau na vi ia fatasi ma la ua fio le tamau. Ma le anganga pa ia. Nei se i o le whaavavau lava. Amen. O le lava po na whaalatina ai lo tātou wali o Iesu Keriso. Na i tango ai le areta ua whaaftai, pe o na umon tātou whaaftai atu nei. O na ia tofi ai lea ua whaape atu. O lo tino le nei ua tofi mo oto. I o tau whaile nei mea mwhamantunga ia tia. Ia so umma tau te ai ai. Ina ua umo na lātou ai, ua ia si tia fo ina ipu o lātou luma o whapea. O le ipu le nei o le whaerenga fau lei lo toto. Whamalingina mo le whamangalo ina o angsana. I o tau whaile nei mea mwhamantunga ia tia. Ia so umma tau te whainuai. La whapea na whaun tātou whaia. Peo na polo ina ai tātou e lo tātou wari tūlai tiako. Tino Keriso mo lan whanau whatutu. Tino Keriso mo lan whanau whatutu. Mulmuri atu Tino Keriso lan whanau. Manuia lau mo ngarweo. Sumai na istia kona stolu whamamu. Take and eat. This is the body of Christ broken for you. Do this in remembrance of him. Ina tango ia na ai o le tino re nei o Keriso o tof tofi mo oto. I o tō whaia nei mea whamantunga ia tia. Tau mawhaia ia. Tūla Jakon.
ma ole waina ta ofisi o tātou tani e whatas. This cup is the new covenant in the blood of our Lord Jesus Christ. Do this in remembrance of him. O le ipule nei o le whengenga fau lea i le toto o le tātou o li o Jesu Kristo. Whamalingina mo le whamangaloina o ang sala. I o tau whinu ia iai. Tātou te talo pēr ma le loto whaafitai. Le tamalo whai. Mātou vim whaafitai atu i atu oe. Tu samalo fō e mai ate i mātou tangata ang sala le manu i sili. O la mai lea o mātou le maafitanga malo walo pele o Jesu Kristo. O ia na e tu watu e maliu mo i mātou. O ia fo'i o loo e fō e mai a te i mātou. Ina i whangaina i mātou le ola fō. Mātou o le atu i alofa fisoso ani mai. Le ingalo ia i mātou nei mea alofa. A ia mātou tau a veina pēr ia tu sia i le papa o mātou loto. I ma whai ona tupu a e le what tua ua fua mai ngā luenga le. Ma mātou wola ilo vi inga e o atu le whaavavau. Ono Jesu Kristo lo mātou o li whaola. Amen. O le pese whaasfu malua, whaasu no le pese o la tātou pese i tūla tiako.
Whafte tele le tātou tāpo inga le ni tai au, haftai le awai mai, nei nā tōu o loo whai o nā awai mai le tātou malu nei, ia emes foi la tōu o loo tāpo e mai maotu malawa, nei o tātou ainga i mātua, whanau, mai se la tōu whanofo sea o na whama, ia emes le tāpo inga nei o tātou wō, mai masani o loo tāpo e mai, i po whea lava le tua le kelope o le tāpo e mai le nei taia, ia whamalo whaftai le tāpuai ma le nofu talu wa le tātou whamoe moe. Ia manuia whi au mga luenga o le nei vai aso, manuia ainga te tasi uma. Ia e meise lava le whamalo longa pa ia le atua, ia te o tō uma o lo whanofu sea, ia mai la tō wa fia i le whamai i le nei vaita. Ia e meise foi o tō o lo tele a venga mamafa o lo tau a veina i loto mamafa o whau, ia upo Yesu au le ato tu vale o tō loto, o lo ia Yesu o tō whamoe moe, ia manuia le nei vai aso i mātua ma whanau a mese ainga ma la tō fuafuanga, o la tātou whai o le talo. Le manuia ma le file mua la wa fio le atua le tama, le alofa siti le eso Yesu ke riso lo mātua li whaola, le maaftanga ma la wa fio a nganga pa ia tu maupea i lunga ia i mātou nei, malungo o lau whanau whatua tua uma le lalolangi atoa, nei maso uma se io o le whaavavau lava. Amen. Ia o tau manuia.